afedia me de radio na kwemete apombo kodie yesu adome won yo ye de radio ase from Monday up to Sunday me pesa ofa din no mu baako me pesa obo random because ebia na obi nim Ghana ha se ana nkomo na yebedi ni so no emfa kura wotena so poten no entudwa ebia me busa ebia Ashanti region or se bia Ashanti region and ase bia Greater Accra region and bia no abo kuro emo yobia okrokitwa bi motena ye emo saa krokitwa poten na wotena mu no aha na ye ni saa enkomo no na ka de asipa e kire me yenhwe oman bi emu na wo sisi a abaisi adam wo Canada sisi a wo Canada abambo chawai be bacha anu apagya wo ne kakra ma me na yesi e wo fom pato yo medase bacho isi am chawai okay medase yenhwe Canada before so be Canada e si ansa na woko apa mi ko kakra e wo Kumase inti mi wo Kumase school mo no on the Facebook ya because when in kan ya now try so be ko Facebook and am ko share akatesia bi e wo Facebook by oge kan mo no na otikru bi a e wo Kumase achi inti menso mi kro keto a mi tibo no na ben sa kro ne so inti me ne no start say di nkomo inti me de epe asem etu nanim inti me free school by na me friends okay my basa akro keto ani ma ben ono kro na wo Kumase achi wono nti omra inti ono so to anamo no bae inti ofiri ho ne bae inti obae na me ko sia na me ne bae inti ye kodru fi ho no ena na madika se ne painting no ati ase nti no oba san yakọ nti obedu fi ho no ena otena ase na okross ne nan sei 96.3 okross na na me se me ko to adwane abre no nti on twen me odem me ba me ba na ase o kan se mu na so wonjan ne o kan na me de na on be je adwane wondi wan fi ena o sorry na on the be man oba de isi ya de am be mu baby bi nti ye de ase ye me ne die sorry to say o me ne die nti after say that we na me ko to adwane mbre no ti me ba no aka ne 9 minu ato so a no o ke kan nsem nti o ke kan nsem ana obi a Lawson FM 96.3 specifically me ba chaw assemble na wakan ya OTB mante hwe o kasi wakan ne nan ato so asen na wasi aye no sorry to say no atena say ebi a nkramofo etia de yomo nan no wakan ase ode benkum na to watena se na ode benkum na to na ode nifa na to so ena waye ne nsa ne sa as a kiso for ye bom pae no ena okeka ne nsem o how many years nimfie na hwe na obe ye fan se santa na me wo be 24 na araban be say 35 36 hey ana o sheda na o ko fa de sen aba ngende prebi efi asemo okay yenhwe na ansa na wo behu na se ne pe no uhu no de na ema uhu wo na eya wo fe na se ema ne ka se se ne pe papa de wa akete na te no obi ehu na oye kokokokokoko hwe ni ne kokokokokokoko pa ne kala na efe pa akete na efe okay afie ni nkomo to asoma me iti ebansa no nti ono oja me ho dem no de kofi wan kram you even graffiti ho me ho kra akoni fie kra no gira ofo ka be 1 hour actually diwa na nti me de na chi wan fimia no kofro ka no pa no koye nti okofo ka no koye nti o kokwan sa me friend say de no so odu fie be frɛ me nti odu fie no frɛ me no so enya hwe ai say na ne ma me frɛ nti no koye nti ebansa me ko school na kakra ma wi me school a me ko Kumase nti me ko school na msan ba afie me san ba afie na msan frɛ no san bae ene obae wa ma me pacho satana wo senior high and Lawson FM na wo senior high na university tertiary okay pacho ai na me ko one of private school ni bo Kumase okay nti me bae na msan frɛ no san bae nti obae no na ye be ye na wa nya hwe no san koye nti okɔ no frɛ me say nti okoye no
anadwo no mesom dae na say ya toma kruisium chire nam say na me asem ya tom ya mekoto enam bia num nti ho na mani teye nti ade chen no ono ampon enya na mfrola ono na friend no say endra mesom dae ben nim say ya mesom dae na say ya tom mi akum no say ya yenko fo nam say onko fo ben no say ya ka say me fa omra ba so di am ye nti no ena man for one ko nam nti nam say adan ba ne sen ena wo be kan story a kire me afiti beginning na ono started me ba cho o se asodin a wo ye na asodin be no wo ye o se wo permit wo 96.3 o permit yes wo fa me mran nsu na sin to wo permit bo ntimi fa me nko tinom omotwe na so ana ya twe na so penti da be ba me ho no ye gwa na nti wo no o se wo te wo na wo ye sa na ye gwa no na o di nko na mo gwa no eni se no waka ne na ato so a waye ne nsasa no te se de obo mpae no egwa ye gwa no na o te wa na wo hye na wo ye sa no na o de sorry ko ye no satan na bobe sesei because ani enim se hunhum ne ma de bia na jo no mo ye satan na bobe sesei adam control awia me ba say awia be 1 o'clock because ba me what 10 something nti me ne ya bibi awia me se me ko to adwane abred no any san 1 o'clock nti awia ketekete because ne ye twam kra na ma meti abonti a wo ka banku na wo ma meti abonti a wo ka banku yes wo ka banku ama ya di awia okay but me say yes 96.3 so am mbra ba say on pema se njo so de mbeko na mso okay mate ba ni nyina chire kra mansa nja na chidi na stila midi na chi ba chire aba de assign e ha me port ni say chiro be ka shem say minim so aware na mse de bi minim o so aware owo mma miensa na am na de worry owo mma miensa ni kunu so ye adwuma ba bi Lawson FM 96.3 no sene wa ware e wo kuro ben so wa ware e wo sorry to say metimi abokuro bi din abo wa ware e wo ba bi eni e wo ma miensa wo ba bi eni ho o ma miensa awo bi eni ho by because of say honhum ne person ne bedanti no wa jojo ne ni kunu ni sisimu nti ni kunu ne ye hwea na ni nkanti da ni kunu be ba ho no a ono ne be bibi no na ni njinti na ye oba me ho no esa wo de utimi yi utimi dwam yi ma no ya semo ye radi yankopo and somehow apancho be kan sa no krampo no a ese nka me metwe me ho no e won po na me be nya adoma kete isi awe yo kama obeka kire onyi na achi se wa ware wo ma miensa e wo ba bia ni na no wo be bu doma ne pa Lawson FM yanimwa ana mitimi kofi ho nyina ni kuru ni wa mitimi kofi ho nyina ni ko di nkomo na masane na Africa ba bebia krokitwa na meme wom no hey akukuduro be no tini kuru na hu sada there bi me kofi ho aga ne ka kire ne ma me say no owo aberewa bi won a o say ene nana no ka kire me say ma me no ani nwia bi a ne papa ko wo akire bi na o de ma ba fi o ntimi ni o na wa twwe ma me ne ntro etimi bebusa ladies nti e ba ne say no owo sa situation mo aba no ka kire me say owo 13 years na ne ma na say ubusa no kwan of aso a obenya sa tumi no kwa mi busa na ya boga no physical ma mi say ya boga no by o person ka kire me na mi hu the way o tie bi no pe man sem e dia na ma hu say ya bo no Lawson FM I say obi a ye twa na ba no den sa fa na chi say no dan no ho no den sa toto no ho no even kranya sa akrampo say after 7 minutes ka say wi a anajo no e bro beje no oka asem nchire mi wi a bro beje no because yes if any pan brown so fan nko ntide ntina wo kan ya asem akire no I'm going to ban the sign. Tell me, I make I don't make us a ban the same people. And us, be obey me, I be booming. And I'm so they send me who the rate, and also okay. Na satem ni na wayesa ni na amo hu.
Papa, the like I didn't mention and say, "A won't be a baby move. A won't be a baby move." If you are saying some dosu, now you're done. San what your phone. I mean, move. 3 months, they say, because I said what to tell you, Mamma, maybe or also 96.3. Sorry to say, mines in Cassia de Moon. Now, about did you be bring myself and anonymous me baby school, no more tertiary Muka Cranch, and I may not to or didn't have them. Okay. To answer, into young a let an idea, they are no catcher us a quambe and a fast walk. About catcher me say, Nema me we now also no bear 13 years. Into your war non one into a ban walk like say it added here. Instead of saying Coco school now, what Suano, no soon, in Sobido more area, no soon. Into that corner, and soon be like also be P on or obeying what the train say. A man in soon or the Beneba. A man in soon for the Beneba. No, so okay, what can't watch it. Now on your sorry no birthday into your birthday at the age of 13 years. And also what that one, I do not sorry, not 10 million at that in chain. I told no Cindy Pacroban and Channel your Bema and I saw bar 96.3. I as a web friend to my say Indian for the Nibino. Or ban in chain, no ban in chain, or Beccacho say, Manin, no web one or then Bennett Neba, and also the animal, no, see you at it. Okay. And then what you didn't see? What you didn't see? Into what? Or so what the one I do not more 10 million backbone in China, no say, or first carry. But my man Eka train say, or Bewareno, or Lawson FM 96.3. Or Barney Bewareno. It's so Betty, I said, yeah, 10 beer, Bemaniska. That's what Bonaco Humano. Bonaco Homa. Into Ghana say, or no cramp on that one. Some committee never be cramp or that one, I said, Beman in it, or said Bem like. Bemana ni panene de fano enya be market 12 ma me ne bat se bema no na beda William Battalion onin beda bema onin beda pa o so ba onin beda pa we no discard to wa ma no oja hoko ma tete sa story si bebre a ebi mo so mo de o mba wi mo wi a mo ntua hwe na se we de o ya na se hunhun we de we no eni atikakra ono se Otia say no in bed we or discard to into one no so 13 years there 1,000 Ghana the other day or the Tonya Basa no scanasa. It is no ada one pre the man hwe Lawson FM Yenimwa to woman who ja hoko Edi na me be judge me be free ho and I me call Eastern region. Nti na ese nkita ho no nhada anye se first ni bi na anye se first papa me call ye no ni ma wie school nti me call Eastern region sem pa ko ye me service kakra nti me call ho na me call ye service ba me hu de wi ase tena ne ko na nya tsa na se ko because me ye service ni wi me some hospital no kra be 1 year so esanka on emre do essence yesa ye famino yan famio yeso ye hia obi ba me am ho yesi ba me am famio go ye pamu me koi e na ye fa obi owo nchen ban ba me so na yesi hia me pa so afi so a onu ja me Lawson FM me no ya ba me so me da ho na me de me sa na me twetwe bema or the masturbation abeso ye so yes na me am twetwe bema ba sa dae insuo dae ne so de ene me ho an ma som asa ya tuma kru insuo me ya tuma kru ade mu akire iti manitia na pa ni nyina afiri woko aba me say sa situation na komu no odi nyuma bebre eja me because ada me try say me even cry me bomb pie cry for masturbation ni cry me na ja woko no sa adam po na masturbation me ye ne kese enya wanwa because madam bi say onni masturbation hunti onno ne de ne spiritual attachment hunti okwa atwa mountains
na wɔse da ɔmo kɔbɔ mpaeɛ first day second day no na ɔmo so ɔmo kɔ akɔda no tumi ne ba atwa man to na sɛ ne obesi bɛwie no Awurade Yakob ahonhom ne bi wɔ ha obo asɛ be kai story bi a akwa bi ɔne obi kɔda wo nsu aho a ekowi ase a me kai efie dada mu ɔse ɔne ne da wo nsu ho na ne sperms ne bi agu nsuo n'ani na sɛ ne honhom ne taata ɛsɛ bi asire o na bi so wɔn wa papa enti ɔmo de asa ne man de ɔmo nsuro gye so wonya ɔmo aka de de ka no tumi no na wonya na aka de na tiwade na de aka no na ɔmo nsuro sa ne man no kra nta wo wie a wo de aka wie na fo waso mpae mu na wagina mpae bom sɛ ne bɛ no nsan ba biem yesa na ɔkɔ no ɔsan ba biem de a ɛne na nya de keto to asoma me enti sɛ na si yɛ wabrabo. But could you believe that me no can say my warrior with me no, but still me go see masturbation no. Oh. Me kai emre na me free me call Eastern 96.3. Me twa mo no friend me say owo baby no no na me see. Apa could you believe say ni fear on ni kunu team no, but ni fear on ni kunu team no. Agade jan ma mo kan me na agese jan edda wo fie ho. Na wankasa so wansuro so no kura na man ho kwan a wa bibia mpem wo se we die da bi menye e ye one be ma ne fie nti menye. Lawson FM 96.3. Me ni nua bi a ye wo sehwehwo a me betwam na me se me fa wa che o me wo me konso me di dwa akra koi. Wow. Sisia no ono abrabo no mimpo de me de na make ono abrabo nsi ono so de lesbian as account nsi ono no one ni krunti nyina osa ye lesbian count osa de no account oda so obogo so oda so ba bia ni ho o ba bia ni ho so oda ni lesbian yeah o ye tu ni nyina ya se mo ba ni kru ne de o ma se ni sisi nti ase esen nanim kwanya adwuma bia. Oh, the age my by Oba no so the real no pen no. Say Onyanisa. Ba ko ne so no nti jiro ko ha. Particularly yanhwa wo de no. How many times in a day? How many times now to me sa masturbation? Apa ejire manhwe infoni bi a ice Oba bi ho ka bi no kakra bi da ho. Ana se me ni obi ani nkomo phone so a wa o kan asem a eye edwomansem akra oh me yesisi a tu ho ba ko onanko komu kura ba ye papa me no ka sai ena wia kura ma yebi namtia no ayeka ai mu ayedin awia ya wa yebi na yebi awia na me no tia me kasa no because this year my brother my say me yire me ho ye adwuma say the USA be ma ye adwuma no by sika say bedi mi nsem no na ni nyina ahye ana obi se me bo a o de enfa say nipa me gini di pa ono so wo di pa like o de ma me fa bibi hye ne nsapa ko be fa so wo ne mbe ye no obe ne basa na so obe disappoint me ow me ka Lawson FM so fu bina so fu ne so obedi hu dwuma ma me enti na me so okay ndi onye se nipa de oya de nti won kan de wo hia e wo na so na me ka chwe say o hia samade bi de na so na me so okay ne won gi $200 pa good evening up to now kron frame me po more so nkyere me say bia me bo ho mpa ya ma wana say asemo nti in a day utimi ye best say I want to make quite adwuma that be crumble her adwuma kra dire man hwa ade bi as a break time me call washroom kra akoye nti ende bit my better twice kra 3 times na ono ho kani nso so da still na we papa ono me have ya fewe no de ma me fan say me man fa wo say me girlfriend kra me na wo da kra no message ho kra ni obi 96.3 ho obi akoda sisi asaba dia ase omu anu odin ba o e dey asem no
me say me ne akatesi bi try say ye ba be ware bi I was out na so me ne akatesi ne plan say ba be ware me ne akatesi ne da wi na makọ different girls so akọda to the extent say akatesi ne ja me ho ekoi obi ama tonyu mama be ne ho ade no ja me ho koi nti was sign the adwuman na to me hu say enya sa na metie oh because oh oh na ni dame oh na buso nyina gide wo omu gide wo mi mu papa wo de ma me mfre obi nya bi na me mfre isi ame na omu gide wo mi mu say me ba ba e bibi ahwe abusuan no ban asetena we de bob e ko hwe abusuan papa abusuan ni jiwudi abusuan ni ana sabi asem we me ka kira abusuanfo a omu ndi bi 96.3 ti mi di no enti offer that situation how many years ni After me started to train in 2017 me share get 2017 adwuma bi ameko bia wo de ma me nkasa me na meko tie adwuma na kura mpo mi wia na yi ma di afiri ho me kan say aban epost mi ko kro bi so Lawson FM 96.3 say ye na bi ni ho me ko ya adwuma ni pejai actually I say I'm going to me adwuma be nti me nko akura si bi nko adwuma ho nti promise am feel ade ni kwan say ede na ade basa san na okwa abrochire ho so sisi yi say na situation is it papa me say any crampo ya west could you believe say me credit card no me kode ka o credit card ba no dem credit card no koyai abi what ko help no me de ko ashawo ma credit card this can sign na dey be tu akra ye ka anya ka o ye Erade na ma me ne papa tia say ye ba no wa brochire bobra o papa hu ba mo bo o the credit card na kwa shawo line akosa no Lawson FM Yanimwa you see how the credit card no so papa my first word here and I broke credit card no o say my first word here I my broke credit card no we are sensing them penny. Eti sa pornographic pictures and I say any material be a sabi nudity kakra untimi nyai. Wa untimi kase men share because share oko Google sisi ana dia wo papa no ana unya ko ho na abo se na appear first. Sa na social media tie. Oko Facebook ani ma ho tap hwe na na tie e show up a pop up first ma wo hwe. Untimi kase mi jai men hwe biem. Papa, na me wo Instagram go na me say no po no kwa no mo yen ma delete. Na what delete kram papa me de enye o de ma me no nkasa keke na yo ba. Lawson FM Na me picture wo kakra do ma dwem. E say me ye. We mpo de mfa wo say wo hwe po no kram po. Wo de picture ni pa na e ma dwem kakra bi a. Hey baby ya do no utimi picture ba keke wo adwene mu. Say bia kanto na wati ye na bia my friend wo phone so ni di nkomo na ma picture se na ositie keke na me twetwe me be ma hu da kura so na mo na me ba fie kura na me capture wo nufu ana se wo tu ba bia na me twetwe me ma oh god this here the skasampa the ho odin papa because papa me told you when some magaza me dey book me dey to bibia na say you know ka say bia scan papa adoye basa mfa so unya mfa so bia free so obi ka say mpa cho mo mosia na me dey amount 96.3 o tususugu pum o tuya biem papa would you believe say obi krampo am say won hwe my account so ma me no so okay osre me obenya minim no papa minim da bia osre obenya bosia bi da ya de na so okay sen me ko ka chem ko ka bibi tira ba mintimi deny wo me obi ko mintimi deny wo na me the amount sipa no tuya on tuya on tuya
gyina ma nkɔ social media nkɔ so obi sɛ apa na me discuss akɔ mani pa no wɔ hɔ ɛyɛ asɛm o enti wife nim my wife ni ma say mo yo ba me my wife ntemu nye enye banku stay tambia me wife ntokwa papa me wife ntokwa tambia ntokwa papa yen kasa ma asundwe ma yen ntemu 2 days da papa 96.3 na se wo ono we nti ono otwe ono oyire atwe kura se ono odia o sisi wa kwa yo omodia nti ono wife otwe kura den asama me yirbe kanu me dwe ho akira me ho se to akumba e ho na o kan to kwa gidi we are sensam dosun Lawson FM 96.3 Adisika ehwe pornographic materials sa kwade ka o credit card so usika seminar ya basa wawari enso asan ya basa apa ene me yira wo mienu ma ye me yira ho ade ba tam bia ntokwa yasem but sa oya adwuma de nsay apa me ko adwuma ma broni pe ma asema ba bedu be say 3 months 4 months mo na otan abam by adwuma de nsay de me ye adwuma pa me fasika ne nyehwe ba nti kam se me bo asika no pa nka me nye obi ese nka me di hia me wo me fasika nto hwe de nsay ma sate mabusua wie no ano no by jiro won ko shi obi na disika ne de nsay ne de mfata Lawson FM yanimwa na omema sam so tesai eye saa no nyina no omema sam sabi emu ayemre ana emu apa me be ma phone baby we na me be ma take first no me nyesa na TPT me be ma phone saa na akwa bi kaye akwa bi se me be ma phone won ko yin hwe a efunu da hokura saa na so chen ye de iti o de wade na kare saa ke obe ma phone kan na etesai na ina me be ma phone wa wo hwe na etesai sisi ya misisi na isi aso misisi ya me ya pa misisi pet na mbema na mu ye du sisi ya enkrisa efon bi wa ma hu even cry sorry friend pa afon wan kasa na utimi sa sabra na utimi twa 90 degrees no o ba aya emra na me person ye sa basisi ya de entisa first no Lawson FM se first no na ono ho kanishia o complain ana Papa, na me worry me yere kura no nse me na me yere ntimi ntina dem be 1 week boda. Ada so na kan. O ware o yere ntimi na o yere ntina dem 1 week da. Ade. Ba me yere ho na me yere ho mai. Na me yere ho mai shi, papa. O ba no ho wo na wo ho ye na hi. Ana sa wo na me yere ho mai shi because o yere ho ye wa shi. Ntimi nya no wo ho yere me ko. Eye de ono twekura so de ono twekura ne pa o me yere ntina da we worry ye ko be say almost 4 years ni me yere ntimi ntina dem 1 week da because me do about 3 days said dem me na ntimi nya nti ye say me call back to me station and say me come mame wo 96.3 Prophet Williams Agbovi baby ye ntina mame na ye time ne ko na me mane emra mu na me hu kwa obefa so betimi aboa owura yi amame aha mo man baby ye ntina mame na nukreni asem na asefem emu areho pa peja microphone na no kakra emame aha mo medase papa yanhwe ba oyere ne de wa kuma mutumi senka odo ne pa me do me yere because no bank uncle ware no me do me yere even from ma me nkola enkura o ma nkola ma me nukura ba manya oda ma me yere more by minti me nkasa ma kameno kasa enki akuna dada
na mpacha o man o show mu we are responsible of it me man me nyo mo agro 96.3 okay erade ne yede na se na oba no wote ne nka biem abaya no okọ abrochire no ofre wo okay emra me free Ghana abahan eno ka kire me say ebans didn't na me ja because anyone say me ja didn't na me ja because onu ja ni kuna be family didn't na me ja no na emre bi me san ko chat no me phone TikTok me san ko chat Lawson FM 96.3 seven back asadi I think say ache ko be 1 year kra ni